Poštovanje. Ovo je lepa mermerna sokla, ali je trenutno u groznom stanju. Razlepila se zbog vlage. Jer ovaj zid nije imao okapnicu do sad. Sada je ugrađena okapa i moji dobri prijatelji, pozdrav za Rogoviće, sjajni ljudi, čije je ovo dvorište, inače, su me zamolili da im sredim ovaj nered. Pošto je nemoguće kupiti ovakav kamen, ne uvozi se više, a nemam ga dovoljno za ceo taj zid, plan je da spasim, sačuvam dovoljno sokli, toliko da kompletiram ovaj vidljivi deo njima, a dole prolaz da uradimo od slične keramike i da bude deo za sebe. Prvo isprobavam da li je moguće očistiti soklo od lepka, jer je ona vrlo krhka, a lepak na njoj neverovatno jak. Morat ću da naseckam lepak brusilicom, ne bih li ga oslabio. Uz malo muke i naravno prašine, uspeću da oslobodim ovu soklu od lepka. Ali moram biti vrlo pažljiv, jer kao što rekoh, ovaj kamen je vrlo nežan. Počinjem sa rušenjem. Ove dve nisam morao skidati, ali su malo ukrivo ugrađene, tako da idu dole. A koliko sam primetio, u svakoj trećoj zgradi u koju sam ušao, postoji identičan problem, razlepljena sokla. Zato obratite pažnju, možda će vam biti od koristi ovaj video. Sve trulo i sutrulo moram srušiti i doći do zdrave površine. Ovako sam srušio čitavu dužinu zida, ali zbog dužine videa sam prikazao samo ovaj deo. Valjalo bi da sam imao neki beton kontakt, ali nisam. Zato nanosim obični primer za keramiku. Nerazblaženi, ne štedim na njemu, dobro natapam te kratere i ostavljam da prenoći. Ista priča i sa ovim primerom. Naneo sam ga celom dužinom zida. Sada kada je prenoćilo, primer se stegao. Nanosim lepka, ravnam sva udubljenja njime. Za to koristim lepak klase C2 TE S2. Ultra fleksibilno lepilo, otporno na vlagu i mraz. Neverovatno moćna stvar. Valja konstantno razmešavati lepak u kanti, kako bi uvek bio svež. Presvukao sam celu dužinu zida lepkom, nekih 40 metara. Ispunio sve pikovanje i kratere, sada to ostavljam do sutra, mora se lepak osušiti. A do kraja dana ću čistiti soklu.
I ovo se dešava. Ovo je vrlo fin deo grada, Dedinje, i mislio bio da što manje pravim prašine, ali od toga nije bilo ništa. Ostalo je samo na mislima. Zanemarite stanje zida iznad Sokle, jer nakon što ja završim svoj deo, nastupit će vrhunski fasader i dovešće zid u top stanje. Evo kompletirah vidljivi deo restauriranom mermernom soklom. Ostatak sokle sečem od podnih keramičkih pločica, formata 60-30, koje su vrlo slične po boji i šari ovim starim.
Soklu obavezno zapunjavam lepkom, samo joj treba dati malo vremena da se malo stegne. Kao da ništa nije ni bilo. Još kad fasader uglanca zid iznad sokle, bit će fantastično. A ova dole sokla od pločica se gotovo ni ne primećuje. Hvala na pažnji, dame i gospodo. Do sljedećeg videa, pozdrav!